Toi fatal fatulu tatu tudu ule amantango neva yaso e se isi whaopopongo tatu tala melo o tutupo e lo tatu tanu i Sāmoa. E to muatu e tatu talafou. O le yaso te neina ta imua ile matanga rengo whaam sinonga ma mata upu tau whaam sinonga. E di soa lau pulenga manilo i longa sa whaia whala wei tele mole a tunu. E tula fono o le saunga le muia pia mo le lua whedua se fulmatolu. Whātase matula whono e patino tonu lava le loto i whale o ainga. O sui a nuu po pule nuu, o sui tama i tae masa o ao, sui whale tua matausi o sui o tupulanga telavou, whapea fo i le lau tele o lea tuno o sa mawhai una awa i atu i le whaante singa, pe o na whaante utaia i le whaatani malo le millennia, na whaamadino e le fionga i le konsale i alanga ai ama le ofisa sili o mtanga lwengo whaam sinonga, ma ta upu tau whaam sinonga. O i lātu ia sa whātau tia a tō Port Kalame, e pe o na vai fo i vai ngai whā, ma whātala noa mata au poe mo mi ai o lātu whina ngalo mai tu malo te tasi, ma le wha moe mawalunga, e awana i noa tia pe tau mia whina ngalo i te me wha soha i mata au putau i sa wanga, ma e sa wha i wina le Port Kalame le whātino ina leo fōr sanga vai ngai te tasi, ma whaaftai e le fionga le pule sili le mamalo le atuna o na mawhai o na awai, o na whaatino ina leo whaamoe tāua. Ma whaaftai e whaaptua e fo e le whaalapo pitonga Sāmoa Spotlight Initiative, mo le whaatupeina o le whaamoe tāua mo lo tātou malo. E se mai il polokia te le tasi miliona tāla o lo whaasoa le malo, e wala ale ka le sia me tutisi lo tu whangai sa whata, la tu te whaatino ino fo i se tasi o ati na e mole manuia lau tele o lea fio anga. E lo lato fausia ina leo ni whata la pisi e whaatu tu whaasolo i le nuu atoa. Wa mawhai ono lato whaatino ina e lato ngā lulue whaapa anga le manisi o whaalapo tonga whaavao malo. Fesoa soani e mamtanga rengo whaatu anga mwhai ngā whaiva, whaapea e malamatanga rengo puna o whalanatura ma le seo manga. E manatu le sungal whawhengainga male e ka le sia, e o ngatasi le lātu tau mwhainga nei ma Port Kalame al malo, e tūla i lava i lātu sa ili manuia, e ati na e eiro lātu ainga nuu male e ka le sia. E le whapa i eino i apoloketi tāua, na whai loa manino e le fionga a lilo mai awa whiriwhiri Josefa, o lea ngā ruenga o tino mai, o se ai lea mole tau mwhainga sa ngā pātia le utala vau le ka le sia me tutisi. O i nā, o lo i loa ai le sonso ngā malifina finau i mea sili, le sunga le whaiwhi au matuplang tala vau le ka le sia. O ma whai ona whaatino le neifso swani ina wa whaatupina mai le bloketi le UNDP, o le whalapo bitonga le GEF ma le SGP, United Nations Development Program, ma le Global Environment Facility Small Grant Program, lena whaaftai e lino mai awa le fi nau ma le sila mamao le ka le sia, o le sao fwoi leo tupulanga televou, e le au o nanga lau tele. O whaamanino le fionga le whaamasino whanua maswafa le mafu anga na iete e na i le tālu sanga le visa le moa, e na ia tāo fia ngā ruenga whenga leo lo whaatino i nei le tuisa sai o le leina tua oi, pe anu whaamao nia le whaamasino ngai le awhi se la wano se fulmal tolu. O le talo sanga le fio anga o le visa le moa, e se awa noe to ilo ai le wha ai unga, ma ia tau fia ngā ruenga lo whaatino le te milenei, se ia mai a le wha moe. Na wha manino le fio ngā president o le wha msinonga, o lo whaatino ma wha awau ngā ruenga whenga le marusi anga le wha ai unga o le pili, wha tese ma le polo e ngā le tu mau, ala restala ina ia awa nei wha alave lave le vii, e ngā ruenga lo wha ngā solo le fiu anga o a whenga. O se tasi o vai ngā le wha mani nonga le wha ai unga le wha msinonga, e tu pele ilo i longa le tālu sanga na tālu sanga ai le fiu anga o le vi, e le toe ilo ina o lo loma pese wha ai unga, pe wha pa whala i le wha ai unga le wha msinonga mua pele ai. Pe tai o le vai ngā le tālu sanga e tau fiel ngā ruenga lo wha atino a whenga, e te tau ona te ena. Mai whato a maea le malusi anga o le polo inga le tu mau le restala. Pe a mai o na ilo le tau sanga mo se whaatanganga e to ilo ai le whai unga o ta oto le wha masinonga le mata opo.
a talia le tau sanga toi iloilo, na whae loa le whae unga a le sā, o na whato a mutai leo le polo inga le tu mau, a ia whaapawhala lo le whae unga le ua pili nei, e le fionga o le visale moa. Wa o mai se whautuanga mai le whaalapu tonga soifua malolo i le laulangi le WHO, wa te tau o na wha malo sia le tui whao popo boosters, mō tātou tangata, e whapitomo i lato yeia a fianga tu mau le soifua, o nau lewa toi pipisi le COVID i le laulangi, e au fiei mani usila le wa yei le isi ngalu whao popo le wha mai o lo fe malanga i peo tātou tangata le vau i atu no. O i lātou i na wha mawina le soifua malolo ina na toe maua isia mo le COVID-19 fruiva, o nisa sui o le tātou au ta alo le na malanga i ta alonga le Pasifika i Solomona, le ua toe taliu mai le atu no. Na whae lo le whaatun silum tanga ringo le soifua malolo ina, ai ono Dr. Alec Ekeroma, e na wā mata na toe una ia lo tātou atunu i whaasalalonga e anga i atu i lātou wāanga waa, mo le whaia le tui wha o popo ina i whaatino o lātou tui pui pui, e na o se lau se fulu i lātou na wha mawina, na o atu i le vaya so mua, mai o se whai numero mau lalo tele lea, pe a fu atu i wha maunga na wha mawina mo i lātou uma mai a whaia tui, mai ua te tau o na whaia le tui wha o popo. O le teminei le atu no o lo pe pesi ei fo il maa loso le flu, mai ua talo sanginai le atu no, e nei e whaai te mai no whanga lau tele po le tumu o tangata, ma toe whaata ua le whaongai no tani whafonga, whafulu mamaa ao, ma tausisia le tu mamaa lau tele. O tala fo ia mo le amtango neiva yaso, man ria tele lo tātua tunu, whasai foia.